Hello guys, ubu turi isaa 5:12. Match yahuzaga FC Barcelona ndetse na Inter Milan yo mu Butaliyani imaze kurangira, aho irangiye FC Barcelona inganyije na Inter Milan ibitego 3-3. Umutoza wa FC Barcelona Hans Flick ndetse n'abakinnyi be bamufasha bamaze iminsi bitwara neza, dore ko Barca niyo ntago yaherukaga gutsindirwa hano ibitego 3 ku kibuga cyayo. Ariko umutoza wa Inter Milan Simone Inzaghi wari umaze iminsi we n'ikipe ya Inter Milan iwabo mu Butaliyani batitwara neza, babashije gushobora guhangana na Barcelona ifite ubusatirizi twese tuzi. Ni umukino utari woroshye, aho kipe ya Barcelona yaje gutungurwa na Marco Thuram ku munota wa mbere w'umukino abateretsemo igitego cya Inter Milan. Ku munota 21 w'igice cya mbere, Dumfries Wizard Defend aza guterekamo igitego ku munota 21. Bibaye ibitego 2-0. Barcelona kuva yakubitwa ibitego 2-0 yahise ikanira cyane. Abakinnyi barimo ba Rafinha, ba Lamine Yamal ndetse n'aba Pedri bahise ndetse na ba Dani Olmo bahise bakanira cyane, batangira kwataka nk'uko Barca isanzwe. Hans Flick ku gitutu kiwe kirimo Ubudage no byose urabiza Abadage bafite igitutu, atangira kubotsa igitutu nabo batangira gukora cyane. Nibwo ku munota wa 24 w'igice cya kabiri, nyuma y'iminota 3 bakubiswe igitego cya kabiri na Inter Milan, witwa Lamine Yamal, umustar w'umwana umaze gukina imikino 100 muri FC Barcelona, abateretsemo igitego cya mbere cya FC Barcelona. Aho niho comeback cyangwa se remontada ya Barca yaritangiriye. Uyu Rafinha ateretsemo igitego kw'ishoti nyuma yo gucenga abadefanseri ba Inter Milan, ubundi ashota mu izamu igitego kiba kigiyemo. Ku munota wa 38 w'igice cya kabiri, haciye inota 14, uwitwa Ferran Torres yaje guterekamo igitego cya kabiri cyo kwishyurira Barcelona. Ubwo Barcelona ibikoze remontada mu gice cya mbere kirangira ari ibitego 2-2. Igice cya mbere itarangira ni nako bakomeje kwatakana, Barca ikataka n'abakinnyi ba Simone Inzaghi nabo bakatakana, ariko amahirwe ko yabyaza umusaruro bose bagiye bayabona ntibabashe kubishobora. Igice cya kabiri kiba kiratangiye, gitangira Hans Flick ndetse n'abasore be biyemeje kuza bakataka Inter Milan, bakahita bayitsinda byibura nk'ibitego 4-2, ariko ntibyaje kubakundira, dore ko ku munota 63 Dumfries yaje guterekamo igitego cya gatatu cya Inter Milan. Nta gihe kinini kinyuzemo, ku munota wa 65 ku gitego cyavuye kuri corner, ubundi Rafinha agataro ku mupira, Yang Sommer yaje kwitsinda igitego ku munota 65, aho Rafinha yashose umupira mu izamu gakubita poto gakubita mu mugongo Yang Sommer, ubwo umunyezamu wa Inter Milan akaba yitsinze igitego. Ibitego bibaye 3-3. Naho ngaho urugendo rwo gushaka kugera kuri finale y'igikombe cya Champions League irangiriye rwose. Hategerejwe umukino wo kwishyura, aho iyi match irangira ibitego 3-3, aho Barca yagerageje kwiharira umupira cyane kuko Barca yatakaga yifuza gutsinda ntibyayishobokera, dore ko Barcelona yateye amashoti 19 mu izamu rya Inter Milan.
Inter Milan igatera amashoti 7. Murumva ko ku mashoti rwose Barcelona yabashije kudomina cyane, bigaragara ko yatatse cyane. Shot on target, ya mashoti aba yagiye mu izamu kuri y'abantu baba bayabazemo ibitego. Barcelona yagize shot on target 9, bivuze ngo yakaba yatsinze ibitego byibura 9. Yitwa Inter Milan, ikipe ya Simone Inzaghi yageze imbere y'izamu cyangwa se yateye shot on target 3 zinavamo n'ibitego 3. Murumva ko abataka ba Simone Inzaghi bazi rwose ikintu bita izamu. Icyo bita possession, umukino urangiye Barcelona ifite 72%. Murumva ko Barcelona yihariye umupira cyane, kuko murabizi Hans Flick umukino akina w'Abadage uvanzemo n'Abanyesupanye, rwose ni umukino wo kwataka cyane, ntabwo ari umukino wo gutuza. Rero byarangiye position ya Barca 72% Inter Milan. Murumva ko Barca yaruhije cyane Inter Milan mu mashine mu mudiho, nuko nyine ibya football. Passe ikipe zatanganye zaherekanyije, Barcelona yabashije gupasanya passe 683, mu gihe Inter Milan yabashije gutera passe 271. Murumva ko Barca rero yaruhije cyane, ariko ikipe ya Inter Milan, ariko ibyo ntibyayibujije kunganya nayo. Rero muze muri comment tugane hano ku Cyizere TV, murabona uyu mukino mwebwe wo kwishyura bizagenda bite? Murabona Barcelona izavamo cyangwa se Inter Milan nubwo izabiri wayo izavamo? Uyu mukino ubanza usoje ari 3-3, ari nako nihanganisha abantu ba betinze rwose, mwihangane cyane, murongeye murahiye. N'abantu bafite business ya bet nyine baba bakeneye gutera imbere, murongera murahiye sore rwose. Barca iradutwitse, ariko ndabizeza yuko ubutaha bizacamo. Ntago bet twese turazizi, ntago buri munsi wa betinga ngo urye. Rero basori mukomeze mugerageze n'ibindi, bibutsa ko kubetinga amafaranga yose wakoreye ntabwo burimo n'ububwa. Jya betinga ushyire mu rugero, cyangwa se niba naba ngombwa ubihagarike. Rero nuko match irangiye, match yari iryoheye amaso, umupira utambazwa, nta kipe n'imwe yafunze, wari umukino uryoheye ijisho kabisa. Aya makipe abatoza Hans Flick ndetse na Simone Inzaghi, murabona ko batoje cyane kabisa, amakipe yabo atojwe. Ndababwiza ukuri ko mu mukino wo kwishyura tuzabona match iryoshye. Rero mumpe nkore subscribe, mumpe na comment ku Cyizere TV ndetse na kuri TikTok, ubundi ibindi tuzakomeza tugende tubasesengurira. Ariko rimwe akandi ntagenda ntababwiye nuko Robert Lewandowski mu mukino wo kwishyura ashobora kuzaba hari, kandi ababwiza ukuri ko Robert Lewandowski yaza kuba hari. Murabizi ko Robert Lewandowski ni umukinnyi uri finishers. Rero ndabizeza yuko ubutaha bizagenda neza. Ijoro ryiza, kandi ndabinginze ngo mudukore subscribe, muduteze imbere nk'Abanyarwanda, ndetse n'ahandi hose mudukore na share. Turabakunda cyane. Thank you.